Complication of diabetes. Haibadi diabetes matam sangna naraba matungda aikoina kari khudong thiba thengnarakpa yai haibadu ngasigi video asida aikoi khangminasi. Hi mayam, I sama Rameshwar Thokchom, diabetes educator. Ngasigi topic complication of diabetes. Haibadi aikoina diabetes matam sangna naraba matungda aikoina tungi punsida kari khudong thiba mayoknarpa yabage haibadu ngasigi video asida aikoi nainaminasi. Complications sing asi nainadringagi mamangda aina mayamda haijaningbadi maruoina aikoina khangminagadabasi aikoina diabetes naraba matungda karigi layeng libano haibasineba. Diabetes naraba matungda aikoina kari tholakani haibagidamaktani aikoina layeng naribase. Masibu aikoina matam sangna diabetes naraba matungda tholokpa risk factor haina khangnai. Aduna ngasigi video asida aikoi hairiba complications sing ado yamna mamutana nainaminasi. Complications sing asi thengnarpa taragadi aina chathariba layeng pathab adu kitang soirabra haibasi isana khanthabagi matam adu yaure haina ai mayamda haijaningi. Maramdi aikoina complication mayam se tholoktanaba layeng aga aikoina complications sing je lakpa taragadi aina layeng badugi hoidokna kanaba leitabra haibasine aina mayamda thamningi base. Makha tarakpoina aikoina inaminasi kari complication aikoina diabetes matam sangna naraba matungda tholokpa yabage haibase. Ahanbada aikoina heart amadi blood vessel singchida akaiba laktuna narakpa anaba singche blood vessel singchi sokchilakpana maram oirakanda aikoi cardiovascular disease singche lakpa haibadi aikoina heart kamari leinaba anaba mayam lakpa sina aikoida angina gumba adagi aikoina sor honba nungairakta thabaki irum lumba phaurakpa suguma mayam se thengnarakpa yai. Ani subada nerve damage oigibna maram oirakanda aikoida khudong thiba mayam tholokpa yai. aikoina masibu diabetic neuropathy haina su khangnai. Nerves damage oigibna maram oirakanda khong pangtharakpa adagi khong chingba yaurakpa yai. Loinana aikoina khongji bang tauba jing lauba adagi kayungkanda tingling adi aikoina kedoge chak thilakpa dongna tauba sugumbaje yam toini hena tholokpa yai aikoida matam sangna narakpa taragadi. Ahum subada aikoina khangminaba yabasi kidney damage oirakpa yai. Kidney damage oirakpana maram oirakanda tapna sum sokchilakpana maram oirakanda aikoina kidney fail oigiduna dialysis tawrakpa yai adum kidney transplant tawbagi tangai padaba lakpa yai. Haibasingse thoktanabagidamagta aikoina nganna diabetes reverse ta hongnaba honaba taragadi aikoina haiba khudong thibasingse aikoina aikoigi punsida nanghandaba yai. Mari subada aikoina nainaminaba yabasi eye damage oirakpa yai. Haibadi aikoina diabetic retinopathy haina su khangnai ko. Hariba anabasi matam aikoina mitki problem mayam ama khudong thiba mayam thengnarakpa yai. Aikoina matam sangna diabetes narpa taragadi. Cataract amadi glaucoma hariba anabasingse narakpa yai. Hariba singsi matam sangna diabetes naduna laklabadi adum aikoina thengnarakpa adugumba anaba makhal amaneba. Manga subada aikoina nainaminaba yabasi foot damage oirakpa abadi khongchi masi sokchilakpa masibu aikoina diabetic foot haina su khangnai. Abadi aikoigi blood flow je koina khong jauna masi chelakpa matamda akaiba mayam lakpadagi hariba masigi problem masi tholokpaneba. Masina maram oirakanda aikoina amputation haibadi khong kakpana chingba sugumba khudong thiba mayam su aikoina thengnarakpa yai. Taruk subada aikoina skin amadi mouth ki condition mayam thengnarakpa yai. Maruoina aikoina yari yakhong yam toina nungaitaba adagi aikoina infection thoktuna swaida pongkhatpa khukhatpa lakpa yari yakhongda adagi aikoina pyorrhea haiba sumba anabaji yam toin thokali. Sida natana aikoina matam ayambada diabetes matam sangna lakpa taragadi yagi nungaitabase adum common oina mayamna thengnai. Diabetes naba patient jing matam sangna narakpa taragadi. Loinana skin gi problem mayam lakpa yai. Adi skin je hakat saba adagi kari phuri thokan ba
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯐꯦꯛꯁꯟ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯏꯁꯜꯂꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯇꯔꯦꯠ ꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯍꯤꯌꯔꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯥꯀꯣꯡꯁꯤꯗ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯉꯪꯉꯒ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯅꯥꯀꯣꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯗꯥꯏꯕꯤꯇꯤꯁ ꯅꯥꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯁꯦꯛꯆꯨꯋꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯥꯏꯕꯤꯇꯤꯁ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯅꯥꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯊꯣꯛꯀꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯔꯦꯛꯇꯥꯏꯜ ꯗꯤꯁꯐꯪꯛꯁꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝꯕꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯊꯝꯕ ꯄꯥꯝꯂꯛꯇꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯇ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯄꯟ ꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ हाइपो अमदी हाइपर ग्लाइसीमिया हाइजिनेबा मसिदा अखोइना खनमिनबा याबसी अखोइना डायबिटीज की हिदाक मतम सांगना चाराबा मतुंगदा खंगहौदना शुगर लेवल से खंगा हंधकिबना मरम ओरकांदा अखोइना वांथबा अदगी शोक चटपा मयाम थेंगनै हाइबसिंगसे अखोइना गुली सुंचा चादबा मीददी पाक थेंगनरोय अदुबु गुली चाबा मीददी मसी कमन लोइना थेंगनै अखोइना हाइपोग्लाइसीमिया जी एक्यूट कंडीशन दा कनादा थेंगनबगे हाइ कांदा कोइगी इंसुलिन कापा पेशेंट जिंगजे मसीदा याम तोइना थेंगनै मरमदी अखोइना करम मतमदा शुगर नेमधखिबगे जे खंगहौदबना मरम ओरकांदा माक्सी अखोइना शोक चटपा वांधरकपा जिंगजे मसी याम तोइना थेंगनै इंसुलिन कापा पेशेंट दा ख्वाइदगी हेना चेक्सनिंगा ओइरिबसे अखोइना हाइपोग्लाइसीमिया ओइगिबजिनेबा अदुना अखोइना इंसुलिन कापा पेशेंट ओइबा तारगदी अखोइना यामना चेक्सनिंगा ओइरे करिगिनो हाइबा कांदा करम मतमदा माकी ब्लड शुगर जे ड्रॉप तौगिदोइनो हाइबसे सुगम खंगहौरोयबा अदुना अदुम अदोमनसु थेंगनरमगनी अखोइना इंसुलिन कापा पेशेंट जिंगजे यामना तोइना अदुम आईसीयू योंगनबनी मसी थोअलोगे हाइबा तारगदी इंसुलिन कापतनबा होनबा हाइबसिना अमत्ता ngairaba उपायनी इंसुलिन काप ओइबा तारगदी अइगी पुंसी महिंग अमदी चकचाई थक्ता फजना फोकस तौरगा अइगी पुंसी जे लेंबीबा मतंगाई फदे तरा सुबदा अखोइना नैनमिनबा याबसे मयामनदी अतोप्पा लैना अमदी ओइना लौनबा अदु हारिबा अनाबसिंची मरुओइना अल्जाइमर डिमेंशिया पार्किंसन गा हारिबा अनाबसिंचे लोइना डिप्रेशन जु अदुम अखोइना डायबिटीज नाबदगी मतम सांग नारागदी हारिबसिंचे थोले हारिबा अनाबसिंचे अखोइना डायबिटीज टाइप 3 अना खंगनै सिगी मतंगददी आइगी मतुंगी वीडियो दा कितंग हेना एक्सप्लेन तौरगा अमुक आई वीडियो मचा अमुक सेमजरके अखोइना डायबिटीज टाइप 3 अमदी अखोइना मिरोन बिजिंग दा नारिबा डायबिटीज सिंगजिगी मतंगदसु आई वीडियो अमा सेमजरखिगे मतम दुबुक्ति अखोइ ngaimiनाखिसि तबदबु अखोइना हाइरिबा अनाबसिंगसिसु डायबिटीज का मरी लेनै तरमाथोइ सुबदा अखोइना खंगमिनबा याबसि लिवर डैमेज ओरपा मसी ख्वाइदगी मरुओइना अखोइना मयामनदी खंथनदबा तबदबु डायबिटीज से मतम सांगना नादुना लाक्पा तारगदी अदोंगी लिवर सी सोइदन डैमेज ओरकनेबा करिगिनो हाइबा कांदा लिवर सिना अखोइ मियोइबगी मेटाबॉलिज्म की अचौबा रोल लौरिबनेबा अदुना हाइरिबा शुगर जे मतम सांगना वांगदुना लाक्पा तारगदी मेटाबॉलिज्म दा अकाइबा लाक्पना मरम ओरकांदा अखोइ लिवर सिसु अदुकी मतिक सोक्सलेबा इवन लिवर सिरोसिस फावबा ओइरकपा यायबा अदुना लोइसलकपजिदा आइना हाइनिंगिसि मयामदा हाइरिबा मथक्ता आइना पंजख्रिबा कॉम्प्लिकेशन मयाम असे मसी थोगलोइगे हाइबा तारगदी अदोंगी लाइफस्टाइल हाइबदी पुंसी महिंग अमदी चकचाई थक सुंगसोइ सोइदना सेमतोकनबा होनबियोबा हाइबदी लाइफस्टाइल डिजीज हाइबदी मरुओइना चकचाई थक अमदी पुंसी महिंग सोइबदगी नारकपा अनाबा हाइबनेबा अदोमना पुंसी कमाइन हिंगदगे कमाइन चागदगे कमाइन थकदगे हाइबसिगी मतंगदसु मयाम खंगनिंगबा लै हाइबसि आई अदोंगी कमेंटदगी आई खंगबा ngami अदोंगी कमेंट आई अमत्ता चिथदना पाजै मयामना तोइना आइगी कॉन्टैक्ट नंबर अमदी आइगी एड्रेस हंगबिरई अदो मयामना आइबु नुंगसिबिबदगी आइगा उननिंगबदगी आइगा वारी साननिंगबदगी हारिबा कॉन्टैक्ट नंबर अमदी एड्रेस से अदोमना सोय पामलिबने हाइबसि आई फिल तवी अदुना ngasiगी वीडियो सिगी डिस्क्रिप्शन दा आई कॉन्टैक्ट नंबर हापसगे अदोमना आइंगोंदा
contact tawningba leiragasu adum haiba number sida adum contact tawbirakpa yagani adum comment ta question hangba lepigano maramdi adongi question sing ai amamam toina ai matungi video da sungsoi soidana ai reply pijagani ngasi gi di matang asida ai gi video asi loisinjarage ai gi video asigi tangai phadaba mayam amasu soidana leirangani aduna ai gi video asi share tawbiyu tangai phadaba makhoi gi mafam da su yaukinaba masi haraga ngasi gi di video asi matang asida loisinjarage kanglaipak imana yaifare